گارانتور وی کنفرانسی جنرال مظلوم عبدیه فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک ده کنفرانس ده آخافتنک پیشکش کرد. گوت او کدو پشتگیریا سروک برزانی به بیرتینن و سپاسیاوی دکنو و اف سروکتیا کجا کجی گوت پشتگیری دا وی کنفرانسه و او هولدان نیچروان برزانی سروک هریما کردستان و سروک یکیتین اجتماعی کردستان بافل جلال طلبانی جبیر ناکن. لدر دارخستنا کنفرانس گوت نجبو پرچکرنا سوریه یکیتی و به حزبونا کردان یکیتی و به حزبونا سوریه دوی ده سوریا نودا مافین کردان بین مسوگر کرن هر وها جدا سپیکا دا مزراندنا سوریه و گوت مظلوم عبدی ده بیجه کرد جوه دمه و هاتنه پشتگوه کرن ده بیجه امی شان ده که هفوش آوا بکنو بچن دانوستاندنان به شامی را بکن جبونا پارستونا گلی من پارستونا به هریمی شرکی دجوار حتا کرن شرکی پارستونی حتا کرن دوی شریدا 13,000 کج و خورتی ما شهید کتن کسی 1000 قبل ما بریندار بون از تبایی بریندار را شفاعت خازن و بعد نقل هم بر شهید من قهرمان طويلا وهم في كونفرنسي دياري شهيد مدن دبا بواجويا خبات جبوك يكتيات نكرن قال لك إذن كردستاني جي قالي كاري روجافا كرن دسريدات هم كذا بسوريا غا سروك برزاني هم ببيرتين اسباتيا ويدك دیسات بشکریه یا هفسروکتیا که جی همو دبی خباته دا ام سپاسی وانجی و ام هودانی کت نیچروان و کت بابرجی جبیر ناد براسی از دستپیکت قدم سرده مجارب تکیز بکن اواجی مساجا من اجبو تبایی پیکاتین سوری وجبونا حکومت شاملی و اف کنفرانس نجبونا وکی بهنک بیجن جبونا پارچبونی تام عکسیه اواج بونا یکیتیا سوریه ام جاره کدین تکیز کن که ام به یکیتیا آقا سوریه دانه و ام بیجن یکیتیا کردان همان دمه یکیتیا سوریه خورتمنا کردان جی خورتمنا سوریه و دیسا ام دزانن اف هرما دمه کدریج هرما باکولو جاتی سوریه دمه کدریج پشبه هاتا کرن هاتا احمال کرن هدف ما اول کد سوریه نهدا اف هرما تبایی پیکاتی خواه جاکی خواه ضایق بگرن وکی گلی کرد دمه کد سوریه هات دولت سوریه هاتی آغا کرن حتی رو جهیرون هر ام هاتنا انکار کرن زیده قابل سر ما هاتنا چه کرن قانون استثنایی هاتنا کرن گلی کرد هر دربایی ریبریا سوریه سیستم سوریه مایه اف چند سالین داوی داد جبونا یکیتیا سوریه جبونا اکتاقا سوریه گلی کرد گلک تکشین مزن دامشان آقا سوریه اکتاقا سوریه جی پاراس و اثبات کرد کچھ هر کسی بیتر ورد پروری سوریه جبونا بیجی ما سوریه نهدا ما به گلی کرد بالتيبات ما في قيمة توجيه ما في سياسي الكتري بيست ورن محافظة كده دستور أنه ده ورن نبصاندن أبا يكش أبا ما أساسية جه تطلب من أساسية هيرو البيدر كه أم كم بونه كرد ده كه كونفرنس خدار دخينه هل بدن أم وقت كرد شد خازن برنامج ما چیه برنامج ما سیاسی چیه اما یورو بر گفتگو بکن داخل نورته
وبخاصة كي و جبه کنفرانسه بریارا و حیاتی که هفتش وارد شکرن بریاری که کنفرانسه کی جبو گله کرد بخوره به شامه و جبو حکومت شامه را تیکه به دیالوگ جبو کو سوریه نو دا کرد ما بخواب بگرد. سەرۆک بارزانی ji destpêkê ve dibêje ew amade ye bi her awahî piştgiriya yekîtî û yekrêziya Kurdan bike. Her demê eşkere dike Kurdên Rojavayê Kurdistanê daxwaza çi bikin ew ê piştgiriya wan daxwazan bike. Di vê konferansê de konferansa yekrêziya Kurdî de li bajarê Qamişlo Serok Barzanî peyama wî hate xwendin. Nûnerê Serok Barzanî Diktor Hemîd Derbendî ew peyam bi kurmanciyekê gelekî xweş pêşkêş kir. Serok Barzanî di vê peyamê de spasiya hewldanên Mezlûm Abdî û hemû aliyan kir. Di peyama xwe de Serok Barzanî dibêje guhertinên ku li deverê çêbûne wiha kir ku derfeteke mezin ji bo wê yekê were kirin ku daxwazên gelê Kurd li Sûriyê de bêne cî bi cî kirin. Serok Barzanî got ew piştgiriya avakirina şandeke yekkirtî ya Kurdî dikin ku bikare be bi hev re serdana Şamê bikin û li ser maf û daxwazên gelê Kurd got û bêjan bikin. Her wiha em piştgiriya çêkirina destûrekê dikin ku garantiya van prensîban bike ew lehî aramî pêkvejiyan û lêbûrinê li welatê bi soger bike û biparêze. Ev gaveke bingehîna ji bo avakirina pêşerojeke geş ji bo hemû Sûriya ku garantiya mafê medenî, siyasî, abûdî û civakiyên hemû hewlatiyan bike. Rêzdaran dixwazim du bare bikim ku yekgirtina Kurdan û avakirina bingeheke hevpar deriyê bingehîn yê çareseriyeke dawmend û yekcarî ya pirsa Kurd li Sûriyê. Li ser vê bingehê çêkirina şandeke hevpara Kurdî ji bo diyalogê digel rêveberiya nû li Şamê gaveke pêwîst ya berbirbeşdariyeke rastîne ya ji bo avakirina pêşeroja welat û misogerkirtina mafê gelên me meyê Kurd û beşdariya aktîv û di pêvajoya biryardana siyasî de. Her wiha em tekesî li ser girîviya xurtkirina peywendiya birayetiyê û di navbera Kurdan û hemû pêkhateyên din yên gelê Sûriyaya cîranê me dikin. Bicekirina aştiya sivîl û piştgiriya kultûra lêbûrînê û li hev hatina niştimanî piştrastbûn ji wê yekê ku pêşeroja Sûriyê li ser binkehên pêkvejiyan rêzgirtina hevdû û hewlatîbûna wekhev dêbête avakirin. Bingehên serekî ne ji bo avakirina welatekê aram û tena ji bo hemiyan.